Ti Masakbayan. Ti napalabas, imanugot ni Cherry nga agadal. Nagkukuyog da kada Edward kan James ang nagpasyudad. Saan nga imbaga ni Edward, abalay na ti di magasanda. Idinaamuan dagiti agina a Salome kan Imelda ti amin. Simkan ti apalda. Kat napanmat ni Imelda kan ni Engineer Arthur. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo itaalawas ang napuluan. Probinsyana. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nakarubat ka mo, tanak ko. Papanam, Mapana kijayan tibak na nga inhenyero nanang. Inakdamagan, no asino tibak nang anang sponsor ka ni Cherry. alang nga ron anak ko. Ang ibaga na nga ta, no asino. Damagag man, no nakasarita yu ti kunan ni nanang amang tultulong kadagiti mayat nga agadal. Dadya ka di. Pasensya kan. Awan ka no ti slot para kan ka. Kasta ka di engineer? Di da ka di matulungan? Tapno makasaok jay tao? Kinagpaiso na. Amumot ni Edward tinasawa tao. Anya? Am-am mo ni Edward? Ada ka di mat-am mo day jay at trabahador laang engineer? Uray trabahador lang ako nam. Ado ti amam muna. Anyamat ngay ti am mo day jay? Trabahador laang man? Napapaa talaga ti panagkit-kita kan kadagiti agina nga email da kan Salome, bro. Bayam lang ito, bro. Awan na sakit a bakrang ko. Ti importante kat matulungak ni Cherry. Iso ti rumba nga tulungan. Tanapakumbaba kan nasingpat. Iso ti na magbaliw iti ugalik amang gugura karag iti babae. O anya, mamati ka niti imbaga ken ka idi? Amakasarak ka dito probinsya ti saan arupat kwarta. Agpaisot ako ng bro. Idi nagpamarangak ang may salang at trabahador mo. Dakkel tinaitulong na iti kinataok. Kahit, kasano nga rod bro? Kaanong nga ibaga kini Cherry ti kinapod no? Inton magunod kon ti puso na. Kinapod no na. Imparipirip kon ti ayat ko. Ngam imbagak nga intro. Ad joke lang. Awan mo tanti may aglako iti kankanan dito'y. Sapay mabisina kon. Wan nga rod bro. Saan lang agilako na ti kailiw ko? Nang nangro na di aglaklako. Ha? Anya ti kayat mo asawon bro? Kailiw mo ni Cherry? Naitatipod no. Ang saan mo kumang idandanon ha? Nagparipiri paklaeng. Awan matdakas na. Tabaro ka. Kan balasang mat ni Cherry. Wan matkat eh. Iparipirip kung tumanan numadanon ti tiyempo. Awan dakas na. Kunakmanen, bro. Ay anak ko, kasano da ito yan? Awan mo't ti mailako ni tatang mo akaldeng. Tanaila ko aminan. Kasano nga rodan ngay nanang? Diyak mat kayat ti agsardan. Mabayaganak nga agturpos. Saan ka di ako nada mabalin abas sit ti alaampay ayunits mo? Tapno basbasit mo ti bayadam. Mabalin ngam sa anak nga agturpos itilas ti upat atawan. May tantan ti pa nagturpos ko. Ay kat ano sa mun Anya ngay nga road. Pilitem nga road no awan ti mabalain. Ay, naimbag ti kasjay. Ngam ti agsardang ka. Lumbaan ako ni Cherry nga agturpos nanang. Unay matan. Ay, anya nga ta ay ti kasayaatan nga aramidan. Ay, Jack Maclown nga abakan na ka jay kasinsin mo. Ay, ad-adda alumastog jay inana. Isungarod nanang. Inuy-uyaw ta, idi agisursur-sur, idi agkakanat alako na. Ita, sana parikot ti pagadal na, tadan mang tultulong kan kwa na.
May kawak pa yan iti kaawan ni manang mo. Uray siyak nanang. Awanan ti para lako. Da kayon ti aglako no adda ki ti pagadalan. Ayan niya ngay nga rod anak ko. Anusan ta, bareng makalong aw tayo no makaturpos ti kabsat mo. Wen nanang, inton makaturpos, siyak tumat ti agkolehiyo. Ay bareng ikagumaam tumat ti agadal. Wen nanang, no addan tumat trabaho ni manang. Tulungan nak tumat siguro inton agkolehiyo ak. Ay nalabit anak ko. Saan mo't nga imot ni manang mo? Namnamaag at tulungan na ka. Kaano nga tanga agawid dito eh? Imbaga na nga men, nga imbis nga agawid iti Domingo, agripaso. Kun aramiden na ti papaaramid da ijay pagadalan. Ni manang Emelda, agawid ka no, tao may mangala iti allowance na. Kasapulan lakit din ni Cherry ti allowance na itaalawas, bro. Asino nga itimangtad iti allowance na, bro? Kaya't mo ka diti sumurot manan iji syudad? Tayin-tayo ti allowance na? Ha? Kaya't ko isurot nak, bro. Agpasyarak manan ijay syudad. Total, awan trabaho tayo iti Domingo. Makilugan tamanan kan ni boss iti malam ti Sabado. Tapno maitenta ti allowance ni Cherry. Nagkasat ni Cherry anak am mo kada kayo. Tapagadalan niyo diya kasinsin ko, bro. Mamati ka kadi ang mapagasatan ti nasingpet ken nadalos ti panagpuspuso na. Edward, maragsakanag. Tain may dakbinisita dito'y dormitoryo. Kasi iti sigod, inbound na kamang doon iti allowance mo. At dapay mo't nabati itiintad mo iti napalabas. Imimutam samot ng tibagim. Apay adi mo pala nagasto. Dagiti lang importante mo't tigat-gatangak. Saan mo kung mga imimutam tibagim? Amangan agsakit ka. Mangan kakit di ka dagiti na sustansya tapno saan ka ngagsakit. Mga anak mat. Sa anak ngamin agastador, Edward. Alam na tatuitid ko ken ka. Idulin mo. Tano da pa ka sa pulam. Alda na kasaganang orsaram. Ay, agyaman hak. Kat, idanon mo tinapalaos a panagyaman ko iti mangmangted ka na kita. Makadanon da ita apanagyaman mo, Cherry. Dahil lang ka diti kwartak ama pa ni dyan syudad? Ay, uray kayat ko anayunan. No awan mo't nga rod ti mainayon ko. Uray saan ko nga rod nga i-enroll namin ang subjects ko. Bawasak ti units ko ita. Anya ngay nga rod no di kasta. No day talaang ti remedyaw, tapno di ka agsardang. Ison at aramidam. Nanyamatan. Kano ak nga nagturpos no kastoy? Naimimbagla ang ti kasta, anak ko. Ang ti agsardang ka. Aganos ka, taawan mo't nga rod mabalin tayo. Makapawan ganas no kastoy. Umuna lakit ding agturpos ni Cherry. Umadanin amalpas ti kontratak dito'y bro. Agtrabaho ka kadipay akas trabahador ko iti sumaruno a kontratak. Well, ngaminton mapasungbat ko ni Cherry. Mapanak to ni ti opisina ti negosyok. Kasano ang mapasungbat mo? Kat di mo pa'y mo't inaram. Imparipirip kumatan. Imbaga kinto nagturpos. Ibaga akong ti panagayat ko kinkwana. Apagiso, malpas tumatan da ito si maruno a proyektok dito'y. Sa di naman ti sumaron na proyekto. Iti kabangi-bang nga ili. Extension ka naman ang ti pagadalan. Umay kami mananaka ni James. Wala. Alaag ni James akas may sa atrabador ko. Nagagat ngamin kan nasingpan. Hello, nakaawag ka mo't manang. Imbaglakid din, tadatiin sagot kanyak ni Manong Edward a cellphone. Uray siya karod. Sinagutan nakmat. Nagsingpot at talaga jay gayam ni James at trabahador. Ngamaguray ka man. No sinagutan na ka. Kaawatan, nga ado ti kwartana. Dayta nga rod matisimkan iti panunot ko. Inggatang namutan iti cellphone ti sweldo na.
Armon na ka kumatap na agbalin amanong ko. Si Kamat. Ang inton aktor po kat arman na. Awan dakas na. Kaya't kumot day di aparakan ka, manang. Uray may salang at trabahador ta na singpat. Pudno day tako na ading ko. Talaga singpat ni Edward. Ala? Sapay la kumata armon na kanto, manang. Manupay atawan sa kanto aktor pos. Dua pa'y atawan, nanang. Ita ko maatawan. Ngam nayaron sa. Gaputa saan ko anayen rol ti daduma. Ay, kasta ka day. Ningay nga ta, chere. Kaano nga tamot nga aktor pos? Sigurado nga agturpusan itatawan nang. Ah, kasta? Imo na ka nagadal. Ngam, unaan na ka nga aktor pos? Ay, nagmalasan. No apay mat ngamin. Asaan akayat dya inhinyero ti mang sponsor iti panagadal ko. Ay, di ko na akon. At dalakit di milagro ang mapaspasamak. Iso apagad adalan na dayjay akasinsin mo. Lakit di, nanang. Tanwag pa iso ama nagtulong da. Apay nga ruad, adidak irama na pagadalan. Oh, si Kamat ti masabat ko. Papanam, saan mo't adito iti ayan ti pagadala na pag-iskwilaan? Si kamot gayam, insan. Imay mi kinita kadagiti kakadwak ti pag-OJT-an mi apasdag. Ag-OJT kan? When insan? Ag-OJT kakadimat? When no, nalpas kan? Ah, ay, imbagada ka din ti pag-OJT-an nyo? Imbaga ni sir, akumporme kano kadagiti dua apakitulagan na. No asino kadakwada ti pag-OJT-an mi. Kasta ka di? O sige, adapay pa na. Day, apay analiday ka asim magpat. Idi magmagnak iti downtown. Nakitak ni Cherry. Akadwa na dagiti kaadalan na. Napanda ka no kinita ti pag-OJT anda. Anya ayaday ta OJT? On-job training, nanang. Agsursuro da nga agtrabaho iti opisina. Naapa ay kasapulan ayaday ta. Wan, nanang. Sakbay nga agturpos ti maysa a tao. Masapul nga agdalan pa iti kasta. Ag-OJT, tapno amunan to ti aramidan na no agtrabaho. Ay, kasta ka day. Katsi ka, kaano mo't ngay nga ag-OJT ka? Sakbay nga agturpusak, nanang. Dua pa'y matatawan, sakbay nga agturpusak. Iso asaan pa'y amabalin nga ag-OJT, ah? Asino ka diti kinasarita mo iti cellphone mo? Takas la mariribukan ka, bro. Ha? Ay, kuwalang na dyan. Payabanda ka no, para iti may sa transaksyon. Transaksyon? Anya day jay, bro? Jay, nagyan na kiti abalay. Da pa kasapulan da kanyak. Mapan ka di jay, bro. Diyak nga rin mo. Ngam kasapulan da ka noonay. Masapol nga agpakada akpay ka ni boss. Agsubli ka kadipay akas trabahador. Nalapit. Dependento, no niya ti mapagsasaritaan mi iji papanak. Si kamot ti masabat ko, manang Emelda. Imbag man ta nakawid ka. Ni manang, kat ado ka no ti aramida na jeskulanda. Iso ang mamaminsan ti panagawid na. Kun na lang, nga ado ti aramidan na. Pambar na lang, tapno saan na makaawid. Saan matakas dyan ni manang ko, ah? Amom aya, kat di mo matbambantayan. Ay, jak mamati nga agpampambarlaang ni manang ko, manang Emelda. Oh, apa yung matartaranta ka, bro? Anda ka di parikot? Inawagan nak ti katalag ko iti opisina ti negosyo. Imawag ka no ti gayem ko a profesor. Kahit? Anya ti masapol kan ka ti profesor? Pagsaritaan mi kano ti may papaniti panag-OJT dagiti interns ijay pasdag ti negosyo. Jay profesor ti pakadalan da Cherry.
Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serya tayo itaalawas ang napauluan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.